mwanzi wateye nubundi wari hari ya .0 baramukubise karahava baramumanura kugeza mugejejeho bita Nagiheri baramumanura ubu twatuvugana amasasu karumvikana amwe karumvikana mu bibagobogo muri aya masaha ntituramenya ukwayo ariko nubundi nuko abana bahita isezerano bavuze ko batazemera gasuzuguro karete ya Kinshasa ndetse n'agasuzuguro k'ingabo z'u Burundi ko bari hari ya i Burundi aravugwa ko umuhungu wa Nyamusaraba ngo utugara twaricaye tumaze gukorera inama ya kwa Nyamusaraba harimo benshi ba Muniga Ntama n'abandi utugara twose noneho ngo barangize bararakara barasana ngo barasane urusasu rufata umwana wa Nyamusaraba ubu ngo bararemze cyane umwana w'imyaka 12 andi makuru atugezeho bwana munyamakuru uyabangagura vuba nuko uwo bita Kimanuka nawe ari muri irija ko ashwa kumanika ibirato byanga byakunda ni mwadvansinge mukure mu Uvira muhagarike ibya bitero bihe bikomeza gutera hariya urujanurusi oya buriya igiti cyakwisponi kuba tikiza gitinya ngo ijuru ririjimye se cyanga ikirere kimeze na nibinjire vurwale upa bakubitimbwa wanga guseba imbwa zikakubyibuhana ngayo nguko breaking news amakuru y'ukuri bwana munyamakuru yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande zisikwari zine abari muri Amerika Canada Australia mu Bwongereza abari muri Pays-Bas Scandinave abari muri Asia Europe abari muri East African Community mu Rwanda mu Burundi Tanzania muri Kenya mu Bugande imurenge wabo winumaze guguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'imurenge nintayegayezwa turi tariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2026 tugiye kubavira muzini muzingo tubibutse kandi ko bari kubuhanga bw'ivyuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment najuri kuri microphone ni Rugenza TV ndi kumwe na mugenzi waje Mibunda TV wana hose mukora subscribe turabinginze dukomeze gushimira n'abamaze kwikora muri abagaciro kandi turabemera cyane reka niyegereze mugenzi wanje turi kumwe hano muri studio zacu hanyuma nawe avuga biratatu tukomeze tubageza amakuru gatanu kuri gatanu karibu cyane bwana munyamakuru ya mwiriwe bwana Rugenza kabzaru zake yego mwiriwe shiti bavandi mu dukurike kuri Mibunda TV 1 Joshua Entertainment Rugenza TV mwiriwe amahoro subscribe turazikeneye share na comment kudukurikirana na feedback z'uko mudutegera n'inama muduhereza murabona ko tuzikurikiza turabakunda kuko namwe mutwereka urukundo rero turashishikariza abantu bose batarakora subscribe kuri Mibunda TV 1 subscribe bwana Rugenza twari tugize nk'iminsi 2 turi mu makuru y'umuvandimwe hano wadusize umusirimu ariko kandi kubera nuko ni intego yacu cyane uzi ko ari kuvuga amakuru ari ku rugamba ko hameze yego kuri no mugoroba ntabwo tugaruka mu makuru yabitavye Imana hano turashaka kuvuga amakuru yo ku murongo w'urugamba uko byifashe urabizi twebwe abamenyesha amakuru turaburira tukigisha tugakangurira ndetse tukagira n'inama hanyuma ndetse tukavuga n'amakuru y'ibiri kubera iwacu hanyuma tukongera tugasana n'ubundi byangiritse tukanatabariza abari hanyuma tugatabariza n'ubundi ababarengana ngayo nguko breaking news munda yisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru rese kuri Joshua Entertainment Mibunda TV 1 ndetse na Rugenza TV aho wonyine niyo muzoza musanga amakuru yujuje ubuziranenge amakuru yacu tuge kuyahera muri ya misozi miremire aho urugamba rwari rivute ni kuvute turahera kuri .0 tugere mu mitamba tuze kunyarukira nariya za masango tuze no kubabwira nubundi uko bimeze aho bitazana Giheri na za Mutambara tuze kongera kandi kubabwira amakuru ari kubica bigacicikana uwo bita Macunda wabaye nawe wabaye ubwo nawe yafunzwe karahava ndetse no mukapiteni bita Claude tuze no kunyarukira nubundi Burundi tubabwire amwe mu makuru abica bigacicikana y'umwana nubundi wa Nyamusaraba hamwe ndetse n'uwo bita Kimanuka uri muri koma ayo niyo makuru tugiye kwibandaho reka izo nimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu tugiye kwibandaho ariko reka duhere amakuru yacu nubundi aho bita kuri .0 bwana munyamakuru wakurije amakuru kuri .0 ubwaheruka intambara twababwiye ko ejo bundi nyuma y'igitero kinini cyari kiri kuri .0 nyuma yo kurikwa n'abasirikare 2000 byara kuri .0 hahise hazamuka Mayimayi na FARDC baturuka gara mu matambara za Kanguri baturuka za Nagiheri bakomeza kuza gutera hariya hehe kuri .0 nibwo MRDP yasohoye itangazo iciye ku muvugizi wayo coordinateur Kamasa welcome avuga ko batazihanganira
ibyo bitero atahubwo tuzakurikira ibitero bituruka ahabaye umunsi w'ejo nibwo bateye hariya za Nagiheri. Uno munsi wa none amakuru aravuga kuko ikanguri bahafashe Nagiheri bahafashe ubu nyine bahaye basatira za Kagugu bazomanuka baje za Bigobogo. Yego ngayo nguko breaking news uko mugenzi wanje abisubiyemo anabivuze nuko umwanzi wateye nubundi wari hari ya .0 baramukubise karahava baramumanura kugeza mugejejeho bita Nagiheri baramumanura ubu twatuvugana amasasu karumvikana amwe karumvikana mu Bigobogo muri aya masaha ntituramenya ukwayo ariko nubundi nuko abana bahita isezerano bavuze ko batazemera gasuzuguro karete ya Kinshasa ndetse n'agasuzuguro k'ingabo z'u Burundi. Tukira aho ngaho rega tuhite tunyarukira nubundi hariya mu Mitamba ubwo umwanzi yazamutse baciye inzira zibiri bamwe bazamukanye uriya musozi wa Kirungwa bazorengera nubundi hariya mu Mitamba abandi banyura aho bita mu musozi wa kuri Munanira nabo barazamuka abandi bahita banyura nubundi hariya za Masango imbunde ya 12 bari bayishinze aho bita kuri Mutara niho umwanzi nubundi yari yaturutse uja zakajuka ariko turagira ngo tubabwire amakuru y'ukuri breaking news munda yisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 nuko umwanzi amaze kurenga hariya mu Mitamba bari bavuze ngo kwake saswa bagomba kwinjira imurenge ntakibakumye mu nkokora nukuvuga ngo umurundi wese n'uwapfuye yari yazukiye mu Mitamba FDLR n'abandi ngo ni Hibu ndetse n'abazalendo n'ingabo z'abarundi n'ingabo za FARDC bose n'ingabo za FDLR zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 zigeze muri Kongo zihabwa iyindi zina ndetse zihabwa n'intebe aho zitwa ngo ni FDLR bose bari bagomangiye n'urugamba rwatangiye kuva ejo bararwana karava bwana munyamakuru birirwa bagwana burira babuzuka none uyu munsi babarwana ngo baje kugeza ubunyine mu masa 11 abana bahise isezerano baravuga ngo reka tubereke ko tufite tactique ngabana basize bigishijwe n'ubundi na Leta Generale Rukunda Makanika baravuga ati nubundi uwo badusigiye ariwe nubundi General de Brigade Charles Matama bababwira indi tactique ya nyuma barabadoginga bwana munyamakuru babakoreye icyo bita uruva gusenya ubu twatuvugana umwanzi areguye kandi iminyururu yerekeza nubundi iyishamba abandi bamanuka umusozi nubundi wa Kirungwa bamerewe nabi intumbi ni nyinshi amamayiti ndafite umubari ubu twatuvugana abana b'isezerano nibo babakontorora hariya mu Mitamba bwana munyamakuru. Yego kuva AFC kuyuvira twarababwiye ngo hari hagaye kugira ibibazo kuko bari abarundi barazamuka na zira nteramwe batraining i Burundi hari nteramwe gabari baravuze burya president w'u Burundi bazumva bavuga ngo arashaka gutera u Rwanda ni nteramwe yari kirise zose zari ziri hari Burundi nizo yazamuye nizo yari yasutse hariya zigenda zirwana hariya buriya ngo arazishakira ngo bazariye ngo baze batera u Rwanda ngo baturutse hehe ngo baturutse muri Kongo noneho ngo akababazwa nuko ngo abanyamurenge ngo bahaye bitanga ibyo bitero kandi nubundi bavuga ko mu migambi yabo bagomba kurangiza abanyamurenge ngo bakazabona kuje gutera hehe u Rwanda ariko ubwo abana birwanaho bavuze bati gutega amajusi ntabwo birimo ubu nyine tubabwira aduyahuye n'uruva gusenya ararashwe byenyewe arashwe yemeribeye ariko birabyose babikora nugutinyirira Uvira ariko kandi tunabwira AFC M23 bari hariya mu Kamanyura nubundi ni mwadvancinge bazavuga ngo findira rutwa na Sararoga umva mbabwire ni mwadvancinge mukure mu Uvira muhagarike bya bitero bihe bikomeza gutera hariya urujenurusi oya buriya igiti cyakubisiponi nkuba tikiza gitinya ngo ijuru ririjimye se cyanga ikirere kimeze na nibinjire vurwale upa bakubita imbwa wanga guseba imbwa zikakubyibuhana ngayo nguko breaking news amakuru y'ukuri bwana munyamakuru hariya bamaze kunyura iriya nzira ya Kajoka ndetse bazamukira abandi hariya Masango ngo bari bazi Masango bava urumva baciye za Munanira barakata barinjira za nduza za winjira nibari za Gitembe nibari nakonjuza hariya nubundi umva nkubwire ko bimeze bahita gute za Rurambo oya uzamutse gafi uzamutse Kirungwa urengera mu Mitamba niho gatwaya uzamutse Munanira urenga uja za Rubarati
yego ariko urumva ngo uje azarubara tihuye na za Gitembe tihuye na za nani hanyuma umusozi wa Mutara umusozi wa Mutara nzi kuba haje zagatanga nukuvuga ngo rero niyo bari bashinze 12 niyo yari yasaze turagira ngo tubabwire bwana munyamakuru kuba dukurikiranye kubazi hariya kuba dukurikira mu makuru yacu ya buri munsi abantu bazi kundondo barahazi uyu wacu azahandusha je sinakuriye ruguru ariko amakuru tuba tuyafite gusa icingenzi nuko turi abana b'imurenge kandi dukunda abanyamurenge dukunda ubwoko kandi turi abanyamakuru b'ubwoko amakuru yizewe kandi ukuru bwana munyamakuru nuko umwanzi wari hariya n'ubundi muri Mutara hejuru niyo bari bashinze 12 abana barabadoginga nabo ubu twatuvugana barabohereye berekeza n'ubundi babakubisiye rurohora n'ubundi babinjiza bamwe za masango abandi babamanura efo kugeza ubu nyine ni kiborogo hose nukuvuga ngo abana bahetse isezerano bari hariya n'ubundi za Mutara hose nibo babakonda nukuvuga ngo uriya duyi wazamutse hariya yari yahaye inzira za Rurambo nukuvuga ngo arenze hariya iyo wumva umuntu arenze za Mitamba agasubiriza ija za Kanono uja ni Kanono ni za Rubarati ukarenga kuri za Ruhuha na za Amorike fukaje za Masango ukazabona kugenda hehe iriya za Kageregeri na handi jewe gani mugisha nukuvuga ngo uriya duyi yaragamije gufata icya Rurambo ngayo nguko umwanzi bamushubijeyo atumva atabona inkuru tugezeho alerte ku ngabo z'abanyamurenge twicara tubwira ngo zigiye kwigwirizaho ibyago mu buryo budasanzwe Macunda wari warigize igitangaza tumubwira yanga kumva nyamwanga kumva ntiyanze no kubona ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese utaravuganiye ubwoko warebereye ubwoko bwicwa bwabo akarebera ndetse kabigiramo n'uruhare ibyago byiwe bizoba bibikurenza uwo bita rero Macunda bwana munyamakuru ubu twatuvugana arimo ipingu kera yerekejwe n'ubundi agiye kwerekezwa n'ubundi za Kinshasa ziriki ngo niwe watanze Pwezero Karazira nawe ngo yabaye teretere nukuvuga ngo Colonel Macunda Mutebutsi amaze kuva mu hariya muco hagati za Umugeti yari muri groupe yo kwa Kabaruri yaciye iriya nzira ya za Bijabo araza aho kugenda ngo aje aho kugenda ngo asanga ba mu Minembwe acinkerera zose za Gatongo aza guhagarara hariya kuri Pwenzero na hariya nani hariya kuri musozi wa Biruta niho yari deployinze bamaze kuraswa imbaraga zimaze gushira abasirikare bagira gute b'abarundi bari bafite barahunga Katanyama yari afite zirahunga nawe agira gute aramanuka ngo ashike ngo bashike ati Katanyama uyu nguyu kugira ngo baturase kuri adute nabira bikoresho yageze avugana nababo niwe wabahaye tactique niwe wabaguye ngo badutere turi kuri foreni abantu twahapushirije niwe watumye bapfa none rero bahise bamumanura yageze Baraka bamufunze bamuziziki ngo azira ko yatanze Pwezero makuru yisewe kuba dukurikiranye hirya no hino nuko uyu Colonel Mutebutsi Macunda tubibutse ko uyu mugabo yari yigize igitangaza ari kuri Pwezero abana bahetse isezerano barabadoginga igihe bari kuri foreni abana bahetse isezerano babinjiramo yari dapurda R+A aho babinjiyemo ku buryo abarundi bahasize udutwe bafite umubari Katanyama sinakubwira n'ubu ngubu imisozi yabaye inkongoro gusa nizo zuzuye hari ahantu bwana munyamakuru yego nukuvuga ngo afite ibyago biruta amahirwe yego we yahaye amahirwe kwica abanyamurenge none n'ubundi nibizo kwicara tubabwira uratwica uhaye kugira ngo urikundiriza uhaye uduhiganura n'ubundi nawe araza kukwica akuziza twebwe yego aho bivuga ko na Kapitene Claude nawe wari hari nawe ngo ko baramuziza ifaranga azize rujya kwa Yuda ngo yafashe uruhago ngo ararurigisa muri atakindi barashaka kubakura hariya ariko bagize neza félicitations FRDC kubaboha buriya nkubwire bwana bababohe cyane nta muntu wo kwica biwabo ngo azogira amahoro ngo umwizere none so zica biwanyu usigarane bande abazane nuko muntu wo kwica biwabo wowe ukamwizera
ikitwicana kimwe bwana munyamakuru Yego, ndakwaje. ko turazira faciès yacu ko turazira apparence physique uko twaremwe none nawe ukabuzi kuzira ngahe no muzoza mugerageza mwibridginga cyangwa mwibagishe habe niyo kwibagisha amaraso yawe toujours azoza ari yayandi kuko turi proud kuba abanyamurenge tuzopfa nk'abanyamurenge ntabwo badufite reka ngoze umufana turuzi umukobwa ahamze umugabo yihanga gusohora umugabo ari muzima yanze guheza umuryango umuryango wari mwingize ngo dufashe umugabo asohoka ari muzima aranga yanga gusinya ngo wabona ari umurambo none karasi ni ukuvuga ngo uno mukobwa ibyo ari byo byose nawe nti uwo mwizera niho nakubwiye ngo nta muntu wokwica biwabo ngo nawe mwizera umuguma ngayo nguko uko niko byifashe Claude nawe arazira kunyereza ngo akayabo k'amafaranga y'abasirikare none nawe akaba nawe bamutambikanye amakuru atugezeho breaking news mu ndayisi kuba ari hariya i Burundi aravugwa ko umuhungu wa Nyamusaraba ngo utugara twaricaye tumaze gukorera inama ya kwa Nyamusaraba harimo benshi ba Muniga Ntama n'abandi utugara twose noneho ngo barangize bararakara barasana ngo barasane urusasu rufata umwana wa Nyamusaraba ubu ngo bararemze cyane umwana w'imyaka 12 andi makuru atugezeho bwana munyamakuru uyabangagura vuba nuko uwo bita Kimanuka nawe ari muri irija ko ashobora kumanika ibirato byanga byakunda nuko amakuru atugeraho amakuru aravuga ko nyuma yaho akagara karimo Kongoro n'abandi bafatkenje barimo Muniga Ntama n'abandi bagiye gusurana kwa Nyamusaraba ngo batangiye kuganira ku bibazo by'intambara ziri iwacu Kongoro we ababwira ngo nibazamuke Banyamusaraba bazamuke baje kurwana Banyamusaraba nabo bagomba kumwereka amarizoni avuga ati igihe twarwaniye dore ibyo leta itakoze dore bagomba kwerekana bararakara haza kuvugamo amasasu muri iyo nzu hamaze kuvuga ngo amasasu kuko bose ngo bafite amapisto niyo bari mu kugendana ngo leta y'u Burundi yabahe za pisto haza kuvamo inkomeri y'umwana w'imyaka 12 n'umwana wacu wa famiye araswa na Kagara mutekereza Kagara katarahaga amaraso y'abanyamurenge kiciye muri ya misozi gatangiye gusanga n'abana b'ibitamba mbuga kakabasanga mu nzu kakabarasa turagira ngo tubwire bwana Nyamusaraba sohora imbunda mu bantu usohora ubugara mu bantu wewe urakagara personnellement ariko abana bawe nabasita bazima batarakagara kugira ngo uzuzane ibyo bivume ubizane ubiteranyirize mu wawe barasaniremwo numara turahaga no kubona amaraso y'abana b'abanyamurenge bahe bapfa ugeze kubawe nta kintu kiza cisenyeraho mu nyamaswa uretse ihene ihene nizo zizazisenyera niba harabavuye Nyamusaraba arutwa n'ihene niba harabavuye muri Amerika baje kwica abanyamurenge none ukabazana ngo bakore inama mu wawe none barashobora nukuvuga ngo mwana Nyamusaraba arwariye mu bitaro bimwe na Fureko nawe kuva cagaye bamukubita akagira ikibazo mu mbavu ubu ngo bari mu bitaro ni inkomeri ni imvune mwabonye ubu yagiye mu nkambi gabaherukaga bujya afite ibase nyuma gayibase titwabaguye ko bamukubitiye mu nkambi basubiye gukora muri cage komeri ngo bagikoremo bararana gatana baza gushira mu bitaro nimba nawe ari buze kumera nka musirimu bakazaza kurengeza ari bane ntawo hawimenya ariko ico tugira ngo tusabe abantu bose butugara ni kwica abana mubazize ideology na politike yayo ngayo nguko andi makuru turabakurikiranira 5 kuri 5 tubasaba ngo urushinge rwanyu rugume kuri amacano yanyu turi babandi bakunda namwe mukunda cyane tubibutse ko kubanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment najuru kuri microphone Rugenza TV ndetse Mibunda TV 1 amadu bimurenge intereza salama